Swayela kule oledi ukuthi lithini bafowethu kuna flop as Moja Love Channel 157 ngwana wathwenya. By the way, my name is Israel Matseke Zulu. GP ma Orange the Keto Professor. King Wanamune. Akubenjani? Yes sir. Kalebiso nna ke nna Linda Daman ke na 31 years ke dula mo Phomolong Trigen Street. Lebitso la ngwana ka ke Neo Daman o na 13 years. Ngwana ka o tshonya ka hore ka montlong ha wa mamele wa tella thata ana a bone nda re bone kaofela ka montlong wa mutlolang fela ke auso ha fela wa second born. Ngwana o thomile o tshonya ana le hantla qala o tshonya na 2 years. So nna ka ipotsa fela hore tlo hola aba right. So after the death of my parents, that's when it started getting worse. As I had control like I'm khale mo motsare na go hopotse go kwa ka nkise mabitleng. Ngwana o kile ka zama ka bua le ntate wa hae, nna ntate wa ire gauhane a re mo. So ka kopa e tla tlo nthusa ka ngwana. Ya bona ke motho a sa ikeneng yena. A no ntsa re ke ngwana o tla hola, ke ngwana o tla hola tlo di tlo tswa mthotso mo yena. So ka kopa le mo kerekeng bo sister ba ke tsena le bona kereke gore ba zama bua le ene ba re mo tlisa Sunday school maybe o tla ba right. So as khala ke batlo go qadile Sunday school ke this month a so itsamai haholo ka se re o changeitse or jwang go sa so itsamai haholo. Papa ha o teng ona mothembiso o dula Winnie Mandela ko Tutusa. So go hona ba zamang hore ba bonda cause kona thomile gore ba serious o bonda le ngwana ha last year. Kile ka bona cause of everybody o re trial ka mo hae. So wa re hlula wa re pala re mameli. So that's why kile ka ngwalla ho lona ho ngwana wa tshwenya hore ke kopa le tsene le nthuseng ke batla mona ka future e bright cause o hlalefile sekolong wa batluwa ma go hlalefile ba re o hlalefile bile a zanga ba foila since ba ena kena sekolo. So ke ba worried hore next year o ya grade e nngwe e kgolo grade 8. So ha ke batla tsa mega behavior ya tsamayang ka ona go primary because go sekolo tsa go high school tletse di bully ba tlo mo lematsa. Dumelang mama. A kha butleka teng. Ha re teng man. Re tswa ko Moja Love ne. O ngwana wa tshwenya Channel 157. Okay. Mama ke mang? Mama ke Linda Daman. Bani? Linda Daman. Oh Linda Daman. Yebo. Oh mina ngo Israel Matseke Zulu. Mina ngoJiyani umqondisi mama. Singangena mama sihlale phansi. Ningangena baba. Alright. Yamukelekile kalamba. Okay. Okay mama njengoba sesihlele phansi siyazi ukuthi awusibizanga nje. Usibiza ngoba kunenkinga kunomntwana okuhluphayo. Asihlale phezulu kwendaba usichazisele ukuthi yini problem. Ngwana ka lebitso ke Neo Daman o tsa grade 7. So ngwana o ke motholong a ke tse o ke tla bia jwang ke rona le enga or jwang ngwana ha ngwa le sekolong. Okay. Ngwana di exam le test fela ko classeng. Ngwana o tsamaya le weapon tsa o lematsa mo bekeng ya hae. So ha ke mmotsisa ke re wa o tsamaya le dintho tsa so mo bekeng ya hao a re ke for protection. Okay. Protection for what? Ari agro watsa go sekolo ne ba mbulisha last year le last year na mo bula vele go sekolo. Okay. So ari ena le tshwarela for protection. And so no di lasi o lwile hape le auswa hae. Okay. It was ugly in this thing gile society. So ke boya vele ke a bona mo kitchening or something was going on mara ke eng ke butsise o so teng ara ke tla gona go botsa cause na dutse ke chomi ya hae. So ke mbutsisa ara o butsisa yena o ke butse ke second born ya ka ra mama Neo le ausi ba lwile. Okay. And mo bilang o la ba fitla hore ba gamane le ka di rola ra tsa o bika ke bana ba motho. So ke ba butsise ke re lwela eng o mong a ra ina ke tse mo ena ka re tlhatswa pizza yena dula fa sa sheba TV. So o mo hola emela atima TV ola akwata dutse fase a laita TV. So o rwa sala ho etsala mo abazamba sa itlhola se ke ka botsa ke ntho le etsang ha ke rate le bana ba motho and ke le rata ka ofela. Enga ya gae I Costa King o na le ena ntate. Nale.
o mo godisitse o a mo godisa okay mo montlong o teng motho wa monna a teng or it's a house of women or that is why abona ilintate okay Gianni unombuso yini enyaka yenzayo wrong ngaphandle kokuthi uphathe isikhali nokuthi bayalwa phela abantwana mabelandelana ekhaya vele iba khona leyo ngeke kuhlale ku right iyayitsakala yini enye into futhi angihlupha ngayo mangathiwa la endlini kuyophekwa late akunakudla emini or odlile esikolweni uyadla vele esikolweni yaphaka makafika la makafuna ukudla uthi sisazopheka uba angry shayisa iminyango crack amafestera shaya ivalo makathola umntana endleleni yaphusha umntana owelale nabazukulu la eJarden abayithu no sikuzwa kahle mama isikhathi ubuya ngasikhathi sini isikhathi manje makabuya ubuya ngabo 3 after makhwaya wabo la esikolweni kodwa nje akasoli ngokuhamba ebusuku yena kusumuntu othanda ukuhamba ebusuku akabhemi izinto zesikole right uparticipate nje kumakhwaya nebhola sengisho ezincwadini zakhe animbone efunda kodwa uyaphasa mara uyaphasa okay ukuphi manje ukhona woza naye mama okay lena la ka ke nna Neo ke na le diseko tsora 13 ke na le 12 ke dula mo Phumulong huya lo mncane so ye wena yebo umtate wa montlung awa o yeng montlung so wa sa behave tse ka ngwana wa tshwere ke tlala o raga menyako o batla go jiwa kana kwa gao ba o botsa gore go santsane go phegiwa wa di reka dijo awa ile wa tla le nama wena montlung so wa nka kae matla ago enga e o nka kae ya gore wena o vorvaye o batla dilo di etsagale kana kwa gao immediately ha o tsebe o nga so sihlanyisa wena o tsebe ya eng wa rata lwana le oswa gao I cannot to disturb you I get something I cannot to me I cannot to every time provoke ke enga ya yini okay ke enga iba kwa king khale ke sabona papaka it's anger management skills is needed na le anger ya gore galo sa bone papa ga wa mmisa papa ga mama papa ga e o motlogetsana la menyes papa ha ye re gawani 2020 okay bekana ngakeni ngisakhumbula manu ule abateng mo lifeng fela ule contributor support waphila nakukudlala lena na contributor support okay so ra gawhana so since re gawhani nje a contribute handle a contribute the only time I batla ona ke a tshwantse ke mkopa ke re kopa hore ke le ngwana ntotsa hore a contribute that's when o a re nna ke tshwantse ke boelane le ena okay mamela la kana o malbitso la gago Dineo no sala phumula dikelete enga ya hae mo etswang teng I was shocked ha bua ga mkhwa bua nga teng cause na all along ne ke potsa hore cause ne le motho o leng close le papaka my late father so after ba tlhokofala mo thomileng o change dintho tse ngata ka yena bonna bokala ka tsheko mo bophelong ba gago you must be a man and you must be strong pain ya gago ke I feel but pain ya gago a se pain e tsagetseng ko wena fela mo lefatsheng ko South Africa more especially ka fela re gola jwalo bontate ha bayo ba bang ba la ba le teng ba ba useless relationship ya hae le papa hae ke ya papa hae mo yena ke ele ya rena ha tlile o rata ngwana ka tšhelete
o rata ngwana ka kota ka cold drink aba bana bond yore ba ka dula as father and son ba dula ba bolela ba botsisana hore o jwang sekolong o etsa hala eng what's happening in your life right now bolong o tla kae abana yona so weapon wa o ya ka weapon ko sekolong Ita maka dibuka fela weapon a ke tshwara. mama ukhuluma iqiniso o na le weapon e ke la ka tshola mo bekeng ya hao ye la screw driver tse ngata ne ba tlanga school bekeng sa Zanka tsena mama mo school packing sa ka nna ke tse tsene jwa ka ra last like since from ke sa thoma ne ke tswa go di classing ke ka di break ke tsa ba go dlala le di tshum tsa ka weapon ke tse bo ba ke ntse jwa weapon ke tshware ke na lo re ke tswe ke dlala le ba go tseba ka break nyane le lunch ke tswa go di classing re dlala ball sometimes so back ke shot classing for na teacher ke na lo ke shi ka re ke tsaba ba tlo nkutso tsa di textbook aba upuli ko sekolong mampula ba upula so ha ba le pula ko sekolong wa reporta ko principal why ke reporta ko teacher and then teacher besa etsang fatso ba bitsa ba ku wa disia na ba bitsa ba ba punish ha o lwana le o swa ga le lwanelang le be le khamane ka re le ba tlobula yana lwanela dikotolo ntwe easy so hey sekungaze kufa umuntu sokungaze kufa umuntu for kwasha izitsha go tlhatswa dikotlolo a sintho ya basadi or ya banyana le monna wa ditlhatswa dikotlolo le monna wa cleaner mo Fatima siyazwana from today onwards we are cleaner we are washa izitsha ha ba roma ba o fa task ba o godisa ba o tisa kontlung ya gago tlo etsa jwang relationship ya ka le ausa ka ina lo ribe sharp sometimes ba bad Chiani boy yebo uqhuba kanjani esikolweni waye ungafundi la endlini esikolweni ya practice ufunda esikolweni kuphela awube nama homework ama homework ngiyenza classini waye ungenzi la endlini awufuna ukwenza la endlini why ngithi ngifuna ukudlala yeah no mamela la ukudlala kuphatali akuna degree ukudlala the word homework means you must do it at home usantsana le fresh so tsubi usonwi itshware gantle so that you achieve in future you become a better man so ugqokile amateki mina ngibona ngathi u ready the way agqoke ngakhona right as apply a punishment so that azosikhumbula nangelinye ilanga ukuthi into wrong ayifuneki asisho ukuthi ugangile utshontshe imali or wenze no ngoswazi oluncane angalinge futhi ayicabanga into efana nale yeah all right ngimekele esandleni sakho babchiyana mpana mina sihambe sithi ukufaka uswazi oluncane ne boy ukuthi ube right ube strong ne ungasabi nezinkinga zokulu ungasabi neengyezo yeah siyayikhipha ne funa siyikhahlele la ngaphandle enga mina nawe ne yeah siye boy sasa sifuna ukuza la suze bathi une graduate la ekhaya yeah yabona manje ngoba usungitshela ukuthi uyayazi frog jump ungishayela yona kay 5 ngizokutshena mangibona ukuthi uyishaya kahle angizokutshena asi shona khona lapha frog jump 3 woza mfana sibulali enga wabane enga seza sizokulala asiye le ndawo incane lena uyojika jika noma ka u20 woza asiye boy mama complain more ratla re tlo la 3 let's go there is a makinal enga ke khale ke sa bone papaka 1 2 emisa tlhogo 3 yeah 4 5 6 ha utswa ko sekolong ka mane wetsa so ke ground ya gago 6 siyafika la sifuna ukufika khona yes 7 yena le auso haya se batho ba very close aba utlwane vele aba utlwane because of maybe ha dlala le ngwana hae a wisa ngwana hae ho rasiwa ho halwaniwa ka montlung so from now on ke tla dula fasila uswa hae
ke bue le yena. Amandla wafuneki. Eyokugcina, let's go. Asiye futhi frog jump. Hayi 3 manje. Sengiyakuzwela manje. 10. 3 Woza Malone. Shayela. 1. Let's go. Woza Malone. 2. Let's go. Let's go. Ungakuqinga amadola. Siye Malone. Woza Malone. Woza baba. Shaya Malone eyokugcina. Asiya. I fika punishment e fila horeng e tlo dula ile always a memory mo ho yena hore a ska hlola a phinda a etsa lo tsena di etsa cause of tla tshawa maybe hore nga lebitsa hape. O ikutla jwang? ke tukutla ke leshap. So ha o nagana se re sentseng ko wena ka tsheko le se re se buileng ko wena ro khalema o khalimegile go thusitse o ka se tlholo ba le enga ke batla o wetse commitment o bue o ipuele wena ke sa o buela nna o botsa mama ga gore mama from today ka se tlhole ketsa so di wrongs tsa ga wa di tseba after o latele ka di right tse o tlo di etsang gore ke tlo etsa so go bontsha gore ke ngwana gao o batlang gore ke be yena o nontlo mo tseba no so qala o change and go change go dangerous because go change ga gao attitude ya gao le character ya gao encha e ka etsa gore o ithole o le komplekeng tse no sa nagana gore o ka ba teng rona ra tseba rena le experience re le ra ba bana le rona that is why re tseba gore ngwana ha tsamaya motsamayo o so a ka fella a le so a retse jwalo ke mama gao o buelena. I'm sorry for ntho ne ke etsa ka sa pheta ke etsa ke etsa ntho tse ke etsa ke tlatsa dile di jwana ka sa tlhola ke betha bo sese ke tla thomo hlompha as from today. O tla tlhokomelwa ke mang ha o shapa bo osi ba gao? Azanka be ka lwana le oswaka ke a tseba gore re santse re le ba banyane re dula ko ntlong e one ne re lwana because re santse re le ba banyane ra kwarana he wena papa gao o so wena papa gao hana tšhelete wena e bakwa keng ntweo ke mo re golelang teng the environment koko a re khalema a re tla bolayana today ra ratana a re nke ka gore no santsene o le monyane Ke fila relieved. O itine ke na le yona mo mahetleng ya ka ke fila e fuluhile because of o phela le ngwana a behavior ka mkhwa behavior nga teng is not nice. Ngifuna ukuzwa kuwe ukuthi I procedure yanamhlanje le esiqhubile iyakujabulisana uyayibona progress and then yini wena ozifuna ukuthi azenze phezukwa lezi azikhulumile nawe ama commitment ozowayenza kuye njengomama. Nangarata ho le leboha hore le tle mo motseng wa Lambane le utlwile sello sa ka la tla tlo thusana le nna. Ngwana wa ka kamrata he's my only son. Kamo hae nrina bashman o mong tlhokofetse. So mo baneng ba kwa hae ke na the only son alenteng. So ha ke batla hore a hole a be gangster because of bullying. A ke batla hore a hole a le gangster I kutlwa matla a ba wesa o feletsa le tronkong ka ba a boleile o mongwa kwa habo. Neo ke a rata ngwanaka. Ene wa tseba ke gale ke zama o bolela le wena go dulisa fase o sa mmamele. So if today we can see the veil or change ke tla bona ka wena bo seriousness ke tla bo bona ka wena ha ko botsa ntho e etse ka nako eo ha ko botsa ntho ko botsa re ntho ha iteng lo ba thantsha minyako ya tura minyako ngwana ka ke bereki ha ke bereki lona wa tseba o sa batla mama gao di la Costa le di Nike o tla etsa se a se kgonang se a sa se kgoneng a se kgone
ha qala ho lla ke utlwile bohloko haholo. I felt like nkebe ke tsebile khale. Maybe nkebe ke khonne hore maybe nka ilukisa if ne ke tseba problem ya hae ke eng. The more niyibhekelela le program, the more ningayibhekeleli njengoba niyibhekelele. Isupporteni, it's a movement eyethu sonke. Lonke ikhaya ngibelieve ukuthi linomntwana ohlukumezekayo noma onenkinga.